lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC hi mihashela twi kusuka eStudio 12 Auckland Park eJoni. Hi sungula hi tinhlokomhaka. Mfumo engetele milandzu yin'wana eka vahehliwa Peter Gagash Nonyana na Ngamu Charlotte Tebane. Mune wa maAfrika-Dzonga va nyamalarile endzhaku ka mhangu ya minkhukhulo ya matimba eNepal. Hi tlhela hi amukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2 na le ka chanel ya mahungu ya le haye eka vuhaxi bya DTT na le ka SABC Plus. Vito ra mina ni Khazamula Ngobeni Riperile. Mune wa maAfrika-Dzonga hi van'wana va madzanadzana wa vapfhumba lava nga nyamalala hikokwalaho ka xidzedze ni minkhukhulo eka ndilekano wa Nepal na Tibet. Ku fikela sweswi 31 wa vanhu va lovile nakona ku tshembiwa leswaku swi nga endleka nhlayo leyi yi tlakuka. Ku tshembiwa leswaku ku tsekatseka ka misava ku nga va swona swi nga pfuxa minkhuluko. Huvo ya vapfhumba ya Nepal yi vula leswaku ku tlula 300 wa vapfhumba a va se kumeka. Minkandziyiso ya video yi komba minkhukhulo ya magandlati ya matimba yi onha miako ni mabiloho hi xitshuketani. Masocha ni vaswilamulelamhangu va karhi ku phalala. Va karhi ni ku tirhisa xihahampfhukaphatsa ku ponisa vaaki. Kambe eka tindhawu tin'wana mati ya tele ngopfu nakona xihahampfhukaphatsa a xi swi koti ku yima hi xikongomelo xo pfuna. Loko swa ha te tano holobyenkulu wa tiko ra India Narendra Modi u humese marito yo chavelela eka tiko ra Nepal. Modi u tivise leswaku tiko ra India ri tiyimiserile ku ya phalala. Na president wa China Xi Jinping na yena u humese marito yo chavelela eka tiko ra Tibet a tlhela a kombisa leswaku swiyenge swa xilamulelamhangu a swi humi ku ya pfuna. Holobye wa mitlangu Gayton McKenzie u humese marito yo chavelela eka vandyangu wa mubi wa xibakele Zolan Lastborn Tete. Holobye McKenzie u hlamusele Tete tanihi un'wana wa tinghwazi eka ntlangu wa xibakele laha eAfrika-Dzonga. McKenzie u humese marito lawa eka ntirho wo tsundzuka mufi lowu veke kona eKuGompho a Eastern Cape. Tete u baleseriwe a lova ehandle ka kaya rakwe eMdantsane vhiki leri nga hundza. To the family, I want to say to you, thank you. I didn't come here to cry. I came to say thank you because you have given us a champion that carries the world record for the fastest knockout. People were still looking for the seats. People were still standing in queue to get inside. By the time they were seated, the fight was over. The son of Mdantsane has made history in the world. To the young people, I want to say to you, don't look at the 11 seconds and think you can do that easily. That 11 seconds was 400 hours of training and fighting and preparation. These are the belts that speak to the champion that we are. Matsalatsala ya khomixini ya madlanga ya ku lava ku kuma vuxokoxoko bya vunghana exikarhi ka Vusimuzi Cat Matlala ni swirhonkulu swa maphorisa leswi katsaka Major General Lesetja Sinona na xandla xa Commissioner wa maphorisa a nga yimisiwa entirhweni General Shadrack Sibiya a ya tshamela ro haka rimitsu. Leswi swi ve tano hikuva Cat Matlala a tshamela ro papalata ku hlamula swivutiso a boxa leswaku u chava ku titota hi milandzu. Kambe Matlala u pfumerile leswaku i ntiyiso General Sibiya a amukela mali leyi a yi tekiwa hi Sergeant Fani Nkosi. Kambe a nga lavanga ku boxa leswaku mali leyi a yi huma kwihi. Cat Matlala a tsotsomba ni ku nyika vuxokoxoko mayelana ni vunghana bya yena na Major General Lesetja Sinona.
khomixini a yi n'wi konanisa hi mbhurisano wa yena na General Sinona mayelana ni makungu ya ku lava ku xava yindlu leyi a yi tava eka mavito ya n'wana wa Sinona. Ku va Kurt Matlala a papalata swivutiso swi endle leswaku khomixini yi boheka ku lemukisa Matlala hi switandzhaku swa ku ala ku hlamula swivutiso. Ni hambiswiritano Matlala u arile ni ku hlamula swivutiso mayelana ni nhlengeletano leyi veke kona na Commissioner wa maphorisa wa KwaZulu-Natal General Nhlanhla Mkhwanazi laha General Sinona na yena a ri kona. No, I will choose not to answer that question. Was Tato Sinona going to have some ownership share in the apartment? I don't know that. You don't know that, or you're not answering that? Yes, I don't want to answer that question. Was General Sinona going to have some ownership or beneficial interest in that apartment? Still, I do not want to answer that question. Your concern is the worry that you will implicate those people that you told General Mkhwanazi that General CBI is collecting money from. And that's your real reason for not wanting to answer this question. No, that's not the real reason, Commissioner. I already said that I do not know if Mr. Mutumi was giving General CBI money. Xandla xa nhloko ya xikolo xa le Eastern Cape Vuyokazi Ghana u nantswa tilo eka swihehlo swa milandzu ya nkombo yo tlhakisa. U sungule ku tenga namuntlha eka khotonkulu ya ku Gompo. U hehliwa hi ku yenga tintombi kutani a ti tlhakisa hi xikongomelo xa leswaku va ya nghena eka bindzu ra swa masangu. Mfumo wu tise nxaxamelo wa timbhoni to tiya eka nandzu lowu ku katsa vatwisiwa ku vava lava nga exikarhi ka malembe ya 16 na 23. Khoto yi lerise leswaku mavito ya timbhoni ya nga paluxiwi ku endla leswaku va hlayiseka. Khoto ya vitana A, B na C ku va sirhelela. C u ta nyika vumbhoni a tumberile na le mahlweni ka vatirhi va khoto ntsena. Eka xitatimende xa muhehliwa lexi nga hlaya hi gweta rakwe, Ghana u yima hi ro a nga se tshama endla bindzu ra ku xavisa mirhi endlwini yakwe, kambe a ri na bindzu ra byetlelo na swakudya swa namixo leri nkarhi wun'wana tikhasimende takwe a tshama nkarhi wo leha ku tlula van'wana. I did not traffic anyone into prostitution, including the witnesses in counts 1, 2 and 3. U tlhela a hehla ku wun'wana wa timbhoni ta mfumo a xavisa mirhi hi swakwe leswi Ghana a ngo a nga pfumelelani na swona. I did not recruit any of the ladies who were tenants to get into prostitution, and was not aware of any act of prostitution that the witnesses were engaged in. Paragraph J. I must state that at some point I heard that one of the witnesses was bringing to the establishment different men, which I did not associate with prostitution. And when I became aware of that fact, of the fact that she too was from Kwezweni, Mthatha, I indicated to her that I would report her bad conduct to her parents. And I later got to know that she left my place. Tengo u yisa emahlweni mundzuku. Phorisa ra dorobankulu ra Tshwane Peter Nonyane loyi a tivekaka hi vito ra Gagash xikan'we na ngamu yakwe Charlotte Tibane va tlhandlekeriwe hi milandzu yin'wana yintshwa ya vukungundwani. Huvo ya khoti ya majisitarata ya Polokwane yi tivise leswaku milandzu leyi ya ha ku mangariwa hi ndyangu wa ka Muweji. Na vona va hehla leswaku va yiveriwe mali ya rifa ya kwalomu ka ku tlula 1.3 million wa tirhandi hi vahehliwa. Mindyangu leyi nga mangala ku yiveriwa ndzhaka ya rifa hi vahehliwa se yi endla mune. Vahehliwa a va endla xikombelo xa bail kambe ntshamo wu hundziseriwe emahlweni ku fikela mundzuku.
Ndzi khensile ku siyeriwa nkarhi kusuka estudio eka siku namuntlha a hi ri ka ntshamo wa xikombelo xa bail xa vahlwa lavambirhi laha hi twaka leswaku va ngeteriwe milandzu kusuka eka 5 ku ya eka 13 kambe swo tala a hi tweni muvulavuleri wa NPA kusuka exifundzeninkulu xa Limpopo ku nga Vomashudu Malavi. Vomashudu khensa nkarhi wa n'we eka mahungu ya SABC a hi tweni hi twile leswaku eka ntshamo ku na nandzu kumbe milandzu leyi nga ngeteleriwa eka vahlwa lavambirhi mi ngo hi byela hi vuenti ehenhla ka yona milandzu leyi. Namusi hafhanoni ro ḓo pfa hu tshi khou engedziwa milandu miṅwe nṱha ha milandu yo ḓovha yo no vha hone. Milandu ine havha vhahumbulelwa vhavhili zwa zwino vho livhana nayo ndi milandu ine ya khou swika 13. Kha iyo milandu yoṱhe hu na family ya muedzi yo vula mulandu ḓuvhani ḽa mulovha kha uri vhone vho dzhielwa masheleni ane a swika 1.3 million nga loyara hoyunoni Tivhani. Hune masheleni hayo tshelede dziṅwe dzi khou vho sumbedzisa uri dzo dzhiwa dza dzheniswa kha tshiṱokofela tsha Tivhani. Huṅwe masheleni ayo o vulelwa account dziṅwe ntswa dza FNB hune masheleni ayo ahuna na masheleni na mathihi o ḓo swika zwanḓani zwavho. Ndi ngazwo heyi milandu namusi vho ingwa ngayo ine yavha ya fraud na money laundering hu tshi katelwa hafhu na mulandu wa utswa. Nkhensile Vomashudu valava muvulavuleri wa xiyenge xa NPA exifundzeninkulu xa Limpopo eka swin'wana hi ta va nkarhi hi swi twa eka siku ra mundzuku laha ntshamo wa xikombelo xa bail wu yaka emahlweni. Loko hi vuya emavhengeleni xiyimbeleri xa ndhuma Dolly Parton a hundza emisaveni. Tlhela hi amukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2. Eka mahungu ya nhlawulo, khomixini ya IEC yi vile na nhlengeletano ni huvo ya tihosi ya Contralesa eKempton Park eJoni. IEC va tivise leswaku tihosi ti na nkoka swinene eka ku va nhlawulo wu va lowu ntshunxekeke. IEC va tlhele va nyika tihosi vuxokoxoko bya nhlawulo wa timasipala wa Hukuri na N'waka. Huvo ya nhlawulo IEC va kombele tihosi ku tirhisana na vona ku lulamisela nhlawulo wa timasipala. Traditional leaders are very critical in ensuring community discipline, respect, and dignity, which are all very important for conducting elections. They run orderly courts and facilitate the resolution of disputes. They ensure that there's order in communities and that there is respect. These are things that create an environment that helps for us to conduct elections. Xikombelo lexi xi fike kahle eka nhlangano wa tihosi ku nga Contralesa. We want to make a serious call to all our traditional leadership and our people to say there must be no place where it will be declared as a no-go area for a particular organization. We want to allow organizations to come to our areas and spread the gospel, convey their messages. It will be up to our people to choose who they want to vote for. Hambi leswi va tinyiketeleke, Hosi Mukwena u sole swinene ku pfumaleka ka ntshembo eka vaaki ehenhla ka van'watipolitiki. As traditional leadership, we are concerned and very worried by these so many service delivery protests. And this comes because our people are no more happy. As we have seen from the stats, people are gradually losing confidence in many of the political organizations.
IEC va kombele mavandla ya tipolitiki na vayimela ku langwa lava tiyimiseleke ku tsarisa nxaxamelo wa vona eka yona ku va va endla tano ku nga si fika awara ya 5 hi Ndzhenga wa Ravuntlhanu rona leri. Khomixini yi tlhele yi tiyisisa leswaku a ku nge vi na engetelo wa nkarhi lowu nga ta pfumeleriwa eka vayimela ku langwa ku nghena etihofisi ta IEC. Vandla ra Build One South Africa ri ta nghenela nhlawulo wa timasipala wa nan'waka, kambe va ta va kona eka swifundzankulu swa 5 ntsena. Leswi ta endla leswaku va nghenela nhlawulo eka 24 wa timasipala. Mhaka leyi tivise hi murhangeri wa vandla Dokodela Mmusi Maimane tanihi xiphemu xa ku tivisa makungu ya nhlawulo. Murhangeri wa BOSA Dokodela Mmusi Maimane u ri timasipala a ti fanelanga ku fambisiwa hi ndlela ya xipolitiki kambe ti fanele ku fambisiwa kahle. Ku sale 70 wa masiku ku fika nhlawulo. Vandla ri endla malunghiselelo yo hetelela eka hungu ra rona eka vahlawuri. Maimane u hlamusele nhlawulo lowu taka tanihi ku cinca eka xiyenge xa mfumo wa miganga ku nga timasipala. This election is nothing more than a referendum on the future of local government. It is South Africa's midterm election. It is on the 4th of November, D-Day for this administration, not only in terms of what it has done, but in answering the question, what is the future of local government? Hi siku ra mune Hukuri BOSA yi ta va yi phikizana eka nhlawulo wa mfumo wa miganga ro sungula. Vandla ri simekiwe eku heleni ka Ndzhati hi 2022 endzhaku ko nghenela nhlawulo wa tiko wa 2024. Ri kote ku kuma switulu swimbirhi ePalamende. BOSA sweswi yi ta phikizana eka 24 wa timasipala eswifundzeninkulu swa 5 ku nga Gauteng, Western Cape, Limpopo, North West na le Free State. Maimane u ale swihehlo swa leswaku BOSA i vandla leritsongo ra tipolitiki. People say, hey, BOSA, you are small. I say, no, we are new. There's a difference. New means you are the future. You are the new alternative. That's why you can contest in 24 local municipalities across 5 provinces. U tlhele a vula leswaku vandla ra yena ra tinyungubyisa hi kusuka eka ntolovelo laha ri landzelelaka tindlela leti tiyisisaka leswaku vanhu va vekiwa emahlweni. BOSA's model is heavily reliant on communities themselves being able to say, I have nominated candidate X. Build One South Africa yi lulamele ku humesa xitshembiso xa rona xa nhlawulo vhiki leri taka hi Ravumune. Hi le tlhelo mavandla ya tipolitiki mana ku fikela Ravuntlhanu vhiki leri ku hetisisa no yisa nxaxamelo mavito ya vayimela ku langwa eka IEC ya nhlawulo wa mfumo wa miganga lowu taka. Xiyimbeleri xa ndhuma xa le America Dolly Parton u hundzile emisaveni. Parton a ri na 80 wa malembe. A tlhela a tiveka swinene hi ku va musamariya wa musa na hi ku va mutsari wa tinsimu, a tlhela a tiveka hi mutlangi wa switori. Vandyangu va ri Parton u hundze emisaveni ekaya rakwe ra le Nashville. Dolly a tekiwa tanihi xinyeletana xa Amerika naswona xiyimbeleri lexi a xi ri ni nyiko xi tlhela xi humelela eka vunanga bya country. Vunanga bya yena a byi tiveka misava hinkwayo. Tin'wana ta tinsimu ta yena ti katsa Jolene 9 to 5 and I'll Always Love You. U tsale I'll Always Love You hi 1973 naswona a tlhela a ri kandziyisa hi yexe. Ri nga si yimbeleriwa hi Whitney Houston laha ri nga va rin'wana ra tinsimu leti nga xavisa swinene hi malembe ya 1990 endzhaku loko ri tirhisiwe eka filimi ya Bodyguard. Parton u kume 10 wa masagwati ya Grammy
a tlhela a nghenisiwa eka Country Music Hall of Fame na le ka Rock and Roll Hall of Fame ni le ka Grammy Lifetime Achievement Award. This video announcement is something Dolly asked of me years ago, before I fully absorbed it as a future reality. As her head of security for more than 2 decades, a role my father Larry held before me, I have imagined the heaviness of this moment, but haven't truly felt it until now. Patton u tlhela a tiveka hi vumbhuri bya yena. Library ya yena Imagination ya hangalasa mamiliyoni ya tibuku ta vana misava hinkwayo. Nhlangano wa yena Dollywood Foundation u vuye u tiveka swinene hi ku pfuna vanhu, kambe a dume ngopfu hi ku yimbelela. And so I'm just excited to see my songs come to life, and hopefully I can do some good and give some power to these good women out there. President wa America Donald Trump na yena u rhumele marito yo chavelela eka swiyenge swa mabulu. Trump u ri mamiliyoni ya vanhu va lahlekeriwile naswona ku hava un'wana wo fana na Dolly. U lerise leswaku micheko ya America ya hiseriwa ehansi vhiki hinkwaro tani hi xikombiso xo n'wi xixima. Ku hundza emisaveni ka Dolly swi ta endzhaku swiphiqo swa mavabyi. Masiku nyana lama nga hundza, Patton u vulavule hi rihanyo rakwe kambe a tlhela a hlamusela leswaku u le ku tirheni ka tiprojeke tin'wana. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na dolara America. Nxavo wa dolara i 15 rand 95 cents, pondo i 21 rand 67 cents, euro i 18 rand 58 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 13 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,618 hi ounce, platinum i $1,847 hi ounce, nxavo wa oyili mbisi i $87.61 hi mphongolo. Mahungu ya namuntlha ya gimeta kwala, kambe mi nga fambeli kule, ti akeni Mkhalani u yisa emahlweni ni maxelo endzhaku ka mavhengele. Inkomu. Inkomu Khazamula riperile a langutisile leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo, Mpumalanga kasi na kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal. Kona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona ri kwala ka 30 wa tiphesenti, kasi na mundzuku na kona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni. A langutisile leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na moya lowu nga ta va wu ri kona kwala Western Cape, kasi na mundzuku na kona swilemukiso swi ta va swi kha swi ya emahlweni loko hi langutisa kwala Northern Cape. Kona ku languteliwe rintshwa leri nga ta va ri kona loko hi langutisa kwala Eastern Cape, kasi na kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal. Kona ku languteliwe moya lowu nga ta va wu ri kona. A langutisa leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala xifundzeninkulu xa Limpopo, xa Gauteng. Kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku ri na mapapa eka tindhawu tin'wana. Pretoria 22, kasi kona Johannesburg yona yi ta va yi ri kwala ka 21 wa ti-degrees loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo. Nakona ku languteliwe maxelo la nga ta va ku ri na mapapa eka tindhawu tin'wana, kambe kha ku kufumela kwala mosini kasi Thando, Giyani, Malamulele, Maphata, Blinkwater, Dzumeri, hi nga rivali na kwala ka Matiyani, kasi na kwala ka Mningizinyisi. Nakona ku ta va kha ku kufumela kwala Phalaborwa, kasi na kwala dorobeni ra Polokwane. Nakona ku ta va kha ku kufumela famba ka 20 wa ti-degrees loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Mpumalanga. Nakona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku kufumela Skukuza, Mbombela. Kona ku ta va kha ku titimela eka 19 wa ti-degrees, kasi kwala Hoek ni le Cork. Nakona ku ta va kha ku kufumela. A langutisile leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala KwaZulu-Natal. Nakona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku kufumela ka tindhawu tin'wana, ku kufumela Richards Bay, kasi na kwala dorobeni ra Durban. Nakona ku ta va kha ku titimela kufumela yi famba ka 23 wa ti-degrees, kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape. Nakona ku languteliwe maxelo la nga ta va ku ri na mapapa eka tindhawu tin'wana, kambe kha ku hisa Mthatha, kasi kwala dorobeni ra Gqeberha. Kona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 28 wa ti-degrees, kasi loko langutisa xifundzeninkulu xa Western Cape. Nakona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku kufumela kwala George Mossel Bay, kasi na kwala dorobeni ra Cape Town. Nakona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 24 wa ti-degrees loko langutisa kwala Northern Cape, kasi nakona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku hisa swinene, ku hisa dorobeni ra Springbok, kasi na kwala Upington. Nakona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 32 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Free State. Nakona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku kufumela kwala Welcome, kasi na kwala dorobeni ra Bloemfontein. Nakona yi ta va kha yi famba ka 25 wa ti-degrees, kasi loko langutisa kwala North West. Nakona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku kufumela kwala Rustenburg, kasi na le Mahikeng. Nakona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 25 wa ti-degrees, kasi lawa ku ri maxelo na mina Ntombi ya ka Mkhalani riperile.